Kinoi lambat nongkit kam keseng National People's Party NPP Umsning Block haga khat santrik unai wing kila pediang sngobha bat le burom yu Dr. Celestine Lingdo MLA ubelarung dukhat akasem jengki. Ya kejingilang lapelong hasnong sok kenduri boy district. Uba Prestun Tensong ba HM Shangpliang ba Jisin S Maulong kong Magdalene S Maulong ba Angel Star Kong Hat bat bungut kinong Krishan keseng NPP kila donlang hakini kesngi. Ba Prestun ulaong bula penap kwai Dr. Bomlas Lembha kaddu ula dat de shisha bat rungkluk hasem NPP. Teki don ru la kajong ke isu. Don la kajong ke isu. Ngaperkan. Tenlei hakajo ke porgi don kampat ban peluang dia ke parti nama dua fitip komba om Dr. Bom meneh haka politik teng kelah kaayom arsin naisin hismi. Tekata de doma. Tengah kuat pada thui pikawai, kadang semua kita kualiti jogi Dr. Bom amni. Tan kawai berpintir, nak kalian joko blok. Nganong ko doktor, ladapi merge bagi hatu, don kendon AA na iong kumju. Don kendon AA na nakabenta ka kandidat MDC. Kumju. Tiup kam kerpat. Beri pas doktor nggak kam kerpat. Yong be, lada pelaya jit, pelaya bembek, kanya. Dekata ketika kualiti jomi doktor Bom. Ni nak parti baham dongla. Shangpliang ngawang ya pi nginem lano kandon biji trelang nostrat noyalam na kalian jongka yud menela keren baladon kejing trelang kabut kejing jong kaya apa kata Indonesia tena kata daw ke banakwa akan ngapor tolong ban ong ya pi keblok renkat bagi Dr. Bom di Dr. Bom menetoi pingin bu mentah hantai ke state level haka office joko parti haka hospital. Dengan kuat ban om shua begin notify ya ba kliniki leader serat ba jogi. Kibai yuan lang batun ki bompat wan mo nangton ki bophol ki bompat wan. Nasional om yu presiden joko blok. He MNC akomodir lan yaki. Sedang no buat ya ni. Late Shiki unit. Poli Dr. Bom. Nantai kini leaders sedang banyak hal. Kejingnya trelang hadu ke unit level, hadu kisdong di hal. Dikatakan dia mengakuah ban ajimut, ban ngagerpan, ban nanti siapa nggak kalian joko blok. Nggak kejingnya di presiden juga distrik mengakai bahwa bantuan kejingnya berbot, ban ya beliau juga, lapi om ya karoi kepak. Lapi om ya kakam election. Nama kini election yang DC ngan ya tur pa ya pi ngin perlu kau kenai baar. Lati kena election mesti kena kenai baar. But ni nak kali parti Muslim show officially kami declare ya kan list lagi di kandidat jom kawai pakawai ka constituency kam Muslim show kami kan. Ngau ngi pingi kwa ban mentakan bagasorka akan poi kam saja no pai ba. Kamau hati ngin supply no ya kasih nanti dulu. Rika beri Pak Jason, diberi XMLA. Ngaruh ngadai XMLA sipur, mau Pak Jason. Ngadai MLA beri kong joko umsning, wan Pak Jason ngakela X. Wan Dr. Bom kela X Pak Jason. Kane galenti ya. De hapdeng jong kata galenti ya ngimde ban klet pat ya kathong. Kathong kalong banwan ra jingkelah ka imlang salang ha kisunong ditau. Aga development, aga yok kot, bat aga jingnya suatu jingmut iwe pat. Di baru ke bangila ban ya trelang, ke bangila ban ya flu jingmut mo. Ngin saya syom, bat ngin saya plan. Di ban ngin ya spellut mentate kan try kalau nggak Sekali ke bangilon kamar le, ngin saya lah. Di nagabenta jongaru, kadai kesin beningkong mangawan rum hangnya hayim. Dengan rei kam data hanya mengawan rum ngalawan di siasa ingin masih sulung rumah nila di sumka hashtag de ngini trailer kan
ngatarai larangi ateli ke babahaga ap yangi hapo kaletiat ke cumi di ngatarwa ka jisungu ke cunga bali ba ngaru ngarai bani donlang hane kadau kalong ka leadership ke ba i chief minister jongi mo Konrad Sangma ka quality ke ba udon ka quality ba Imam Preston idon larangi phone larangi pick up larangi bunkam ki call back kita kalau ngebas ngutunan ting wat manga aku mu doktor por bangampat long MLA te dadon mo phone ban call back ngaklet mo te Henry wat haka kerdan jong chief minister udang ken mawan call back kata ka pen iba ka quality jong ka leadership jong kadang te ngatrai ngampat keras ke arminit bobu te ngakar ugerdo ya baro ki balayawan dong ngam dadai ubanang banduai blay te Henry habangi mo ni wish good luck baro ke bawan ni kitbok kiduyang de ban penkin mau ya kading sitom jong Isar Preston ngam kwa su penkin mau ila fit terenta ngali kindu i office ladam don bait ho te ngao Isar ya fit as a fiddle mo ngakermen ba nane sekmat nginang la ban dedicate yang ngata bagi beliau kipet dan bali usnyo ki ang ubon ay ya how to ubre mo nakadaw jong nyuli tekat kebangadon ngin share sa rekat pati tengah kermen ba ka jela ke jongi kan mentoy leng ba ka leadership ba ki leader jong ke NPP ka ai